Salibonani zihlobo kuzo zonke indawo elikuzo. Siyalamukela lonke lamhlanje kulesi sifundo setshumi kuleli likota. Okhuluma lani ngumfundisi uJim Lilo nginxosa ngilabo bana baziveze. Salibonani zihlobo ezithandekayo, sibonga inkosi evumileyo kubana sihlangane njalo sitaticha ngokwelizwi layo. Mina engikhulumayo uAmos Maforo. Salibonani sonke abalaleli lababukeli. Sihlangana ndawonye ekuxoxisaneni ngezwi lenkosi. Yimi uKiviem, inkosi ayiphathise lo mhlangano. Babukeli labalaleli sithanda ukulibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga ukuhlangana kusona isifundo okhulumayo nguKlainos Maphosa. Ngizanxusa leli thuba ukubana sibe lo mthandazo. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini sithanda ukukubonga ngethuba osinike lona ukubana sifunde ngelizwi lakho. Sikhulekela umoya engcwele ukuthi kachasise sona lesi sifundo. Phezu kwakho konke sisindiswe siye ekhaya. Ekupheleni kwento zonke sikhulekela ukuthi amaqiniso akusona lesi sikhathi azwakale eluntwini lonke ngitsho lakithi kuqala. Siyakhuleka sikholwa egameni elihle silibonga manje kuzobe phakade. Amen. Amen. Ngitshilo bathandeka kubana sisesifundweni setshumi. Isifundo esiveza inkohliso yokugcina EkaSathane. Isifundo esidingwa sichaze indaba yenkohliso ibe sobala. Kuqakathekile njengabantwana bakaNkulunkulu kubana sazi lezi zinto ekakhulu inkohliso. Bayaxoxa Maforo Dube uba ilanga laphuma lilihle eMichigan. Lapha likhanyisa kamnandi kuchibile eMichigan. Abantwana begijima besiya ezikolweni ngapha la ngapha into zimnandi. Masinyane nje abantu besalibele kwavela indaba ehlasumulisa umzimba. Lapho okwabonakala abantu bewela phansi besifa. Emva ubona benathe iphilisi okuthiwa yi-Tylenol capsules. Abacungulayo sebethi bakhanga kanti kubangelwe yini bana abantu bafe. Bathola ukuthi iphilisi leli livuzele okuthiwa yi-potassium cyanide. Evuzele ngomuntu obeyisigangi oxhwalileyo. Phakathi kwento enhle abesiyafaka into eyitshefu ebulalayo. Namhlanje sifuna sike sikhangele itshefu efakwe nguSathane. Eyingozi ezimpilweni zethu. Ngithemba abalaleli, ngithemba wonke umuntu uzawuthi laye ahlale phansi asibale lesi sifundo azwisise ngejefu funa lawe uwele phakathi kwengozi efana nayo. Ngithe mina isihloko salamhlanje sithi inkohliso yokugcina kaSathane. Akusifundele indlela yokufundwa ngekhanda. uJohane ngu17 ivesi lika 17. John 17 verse ngelika 17. Bangcwelise ngalo iqiniso, ilizwi lakho liliqiniso. Bangcwelise ngani bathandekayo? Ngalo iqiniso. Ngalo iqiniso ngoba ilizwi lakho linjani? Liliqiniso. Nxa sesiqathanisa Dube lesihloko salamhlanje esithinta inkohliso kaSathane yokugcina, laleli ivesi kithi sonke kuyini esikufumanayo, kulokuhambana ngaphi lapha, silamulelwa ngaphi ngale ndaba esikhangele la. Nxa ngikhangela lapha ukungcwelisa ikwenza ulutho lungabi lasici. Ukungcwelisa ngesilungu bathi ngusanctify. Usanctify lo esithi ukuthi to make holy. Make holy esithi ukwehlukanisa, to separate. So nanzelela ukuthi lapha izwi lenkosi liyabe livele likhangele ukuthi mina kumbe wena kuyabe kumele kube lendlela yokuthi sahlukaniswe kulokho esifunde ngakho lapha ukuthi kuzaphoselwa nguSathane emhlabeni okungaba yijefu kumbe poison.
So uNkulunkulu uyafithizela lapho ukuthi into ezakwenza sehlukaniseke kumbe sibe ngabantu abamileyo sangahlanganyeli ilizwi lenkosi. Ilizwi lenkosi okuyilo iBhayibheli. So nxa sikhangele imfundiso yesitha okuyiyo iJeff, sizayenelisa kuphela ukuyehlukanisa iphinde futhi lathi senelisa ukwehlukana layo nxa singahlala phansi sibe lethuba lelizwi lenkosi. Siyabonga singahlala phansi sibe lethuba lelizwi lenkosi. Ufuna ukuthini? Ngifuna ukubamba esinye isigaba lapha esisitholayo la. Right. Kule mfundiso ethi yona abantu bonke baza kufa emhlabeni. Anti lapha indinyana yokwaziwa ngekhanda isivezela inkohliso yesitha. So lokhu kuyasivezela singafunda kuhle into zonke ziqalise kuqalile. Ukuthi umuntu wadalwa then lokufa konke kube sesikuthola lapha. Kodwa iBhayibheli liyasitshela ngitsho la ku New Testament ukuthi hayi kasikufa sonke. So lapha sinikwe ukuthini iqiniso leli singalifunda sizayehlukanisa ukuthi amaqiniso okufa lamaqiniso ukuthi impilo yethu vele imvelaphi yethu isitshelane eBhayibhelini. Siyabonga wakamaphosa uyasivezela lapha bathandikayo. Ngibona liqiniso eliqhakathekileyo leli. Njalo lapha isoso sithana inkohliso yokugcina kaSathane. Yeah. Abesilungu bazathina na the kick of what dying horse yikho lokho angithi. Yeah, into yokugcina. Sesivezela ukuthena phakathi kwesifundo sethu sizananza ukuthi kuzathintwa kabanzi ngezinto eziqhatheke ezingaki ezimbili ukuthi kulokufa yona echilo but linto yonke lekayiqalisi ifinal kube uyeqalisa ngapi ekuqaliseni uma foro njengoba sebethintela abafowethu lapha indaba esingayo yinkohliso. Kufana noJeff njengoba ukhulumile ukuze ipoison kuthiwe iyingozi ukuthi ifakwe ekudleni okuhlambulukile njengokuthi ungathatha uJeff umfake echagweni sokusiba yingozi ebantwini. So ekugcineni esikubonayo lapho kwenziwa nguSathane yikuthi athathe kungaba lilizwi likaNkulunkulu eliqondileyo avuvuzele amanga akhe sokusiba yinkohliso. So sibizwa lapha ukuthi siqaphele kuJohane 17 verse 17 ukuthi sihlanjululwa kuphela ngelizwi likaNkulunkulu ngokuphelela kwalo. Iqiniso kumbe ilizwi likaNkulunkulu elingaphelelanga kumbe ngithi half truth is not truth at all. Nxa kuyikuthi liqiniso elingaphelelanga kuphela kumbe elisigaba iqiniso elingagcwalanga ayisilo qiniso. Simele sithi nxa sesidaditsha ilizwi kula iningi lethu siyabala amavesi uzwe mfundisi Mlilo lokho kuseBhayibhelini ngabala ngakho simele senze ngalendlela. Kodwa lona lonke iBhayibheli lisithini livumelana lokuthini. So asithatheni ilizwi likaNkulunkulu ngokuphelela kwayo yilo kuphela eliza kusihlambulula. Okwesibili mfundisi Mlilo ake nisime ukulandela abasithungamelayo kwezenkolo. Bangaba ngabafundisi, bangaba ngabaprofeti, ungabi lo muntu omlandelayo. Asilandeleni ilizwi likaNkulunkulu. Hathi ukuthi umdala othile wathi sisafe ukuthi sivikelekile kuphela sisezwini likaNkulunkulu. Kulengozi bani ukulandela umuntu ikakhulu kundatshana esanda kuphuma kulezi nsuku? Uyazi bentimbukela bona lapha kulezi nsuku kumabona kude ngikhangele ku news kuphume indaba yomunye umfundisi lapha eKenya lapha uthethe ibandla lakhe walifaka eplazini lakhe eseplazini khonapho wabatshela ukubana ukuze basindiswe kumbe bayengena ezulwini bamele bazibulale ngendlala bafaste bazile ukudla bahlala abantu isikhathi eside bengadli bekhona batholakale bomile abantu becayile befile sebesemathuneni sebengcwatshiwe khona phakathi. So kunengi okwenzakalayo ikakhulu kulezi nkolo esiwathi thina ngama cults uthola ukuthi kulandelwa okunye omcabango lethwa ngumuntu kazana umuntu othize bese simkholwa. Uyabona umuntu simlandela ngemizwa kuyingozi asilandeleni ilizwi
ukuthi lobe sesitshele njalo siyebala iBhayibheli ukuthi kanti kulotshwe ngani Kulotshwe ngani. ukuthi ukuze sisindiswe simele sizibulale ngendlala. Kunengi okwenzakeleyo umhlaba wonke mfundisi Mlilo esingakubalisa eMelika lakwelakithi khona lapha abantu besenza okunye kumbe bazibula kumbe bethengisa impahla yabo yonke belandela othile esithi ubonisiwe. So asiqapheleni sibale ezwini. Siyabonga asengiphambili sikhangela zona zonkohliso ezikhona. Ngifuna sikhangele uMark 13 verse ngelika 22. Sike sizwe wona uKristu uxwayisani abantu iziphi inkohliso zokuqala asixwayisa kuzo. Mark 13 verse 22. Ngokuba oKristu bamanga labaprofeti bamanga bazavela benze izibonakaliso lemimangaliso ukukhohlisa abakhethiweyo aluba lokho kungenzeka. Nansi indaba. Uza kwenza izimangaliso lakho konke. Njalo abesefaka igama elithi ukukhohlisa kanjani abaningi abakhethiweyo. Vele lapha ingakayiphambili ivesi nxa silalelele isixwayisa kokuphi isixwayisa kubani. Khona manje okwenzakalayo mbona vele emhlabeni esesiphila kuwo. Uyazi mina lami ngisakhula kungasikudala kangako. Kwakungela abaprofeti abaningi indlela sebeyibona khathesi. Ngangisazi nxa ukhuluma ngomprofeti uzathola othile ogqoke ingubo ezimhlophe. Kodwa manje ngabaprofeti bagqoka amasudu kugcwele yonke indawo kuyaprofethwa. So uJesu uthe ensukwini zokugcina kuza kuba khona abaprofeti benze izimanga. Uyabona kuze kulingwe labakhethiweyo. So asiqapheleni singalandeli izimanga. Isimanga asimelanga sikumangalise. Loba bani uSathane uyazenza izimanga. Azitsho ukuthi kulomoya kaNkulunkulu. Hayi asilandeleni lapho kulelizwi likaNkulunkulu. Yikho kuphela esimele sibe khona. So uJesu uyasixwayisa uthi siqaphele ngoba abaningi sithunjwe yikubona izimanga bese silandela nje. Silandela, yes. Right, usithuthi abaningi bakho ngithintwa ligama elithi labakhethiweyo olithintileyo. Yibaphi lapho? Abakhethiweyo ngabantu abalandela intando kaNkulunkulu. Sibafundile kuSambulo chapter 4 17 sabafunda kuSambulo chapter 14 ivesi 12. Bonke abantu abalandela intando kaNkulunkulu njengokulotshwa kwayo ezwini lenkosi nabakhethiweyo. uNkulunkulu akahambi esiya ukuthi ngifuna lwana omude, ngifuna lwana omhlophe, ngifuna lwana onjanjani. Ukhetha ngoba umuntu ukhethe ukulandela uNkulunkulu. Ngoba umuntu ukhethe ukulandela uNkulunkulu. Hayi bemfithize lokho ukuthi sibizi. Yes. So sitsho sivezelwe ke khona phana ivesi yona liyasitshela ukuthi umsebenzi wesitha angithi kuthiwa ngobuKristu bamanga nabaprofeti bamanga. Kusitsho ukuthi indlela abasebenza ngayo iyabila amandla kakhulu emhlabeni wonke ukuthi nxa abantu bengananzelanga bangaduha bonke ngitsho lalabo sibili abamlandelayo uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo uyenza izimanga ezokuthi ziyabambeka. Ufuna labakhethiweyo sibili bemlandela uNkulunkulu bayanyikinyeka. So ngamandla akhona ekuphileni awenkohliso angela muntu ongawenelisa ukuwa ngoba nxa engekho kuKristu. Kodwa ngiyathanda ke laphana uJesu yakhuluma kuMatthew chapter 24 ivesi 31 lapho kukhulunywa khona ngokuthi mhla esiza uJesu uyabefikile zona izingilosi zizobutha abangcwele abakhethiweyo. So kusitsho ukuthi lanxa uSathane ezaba khona emhlabeni asebenze alwisane labantwana bakaNkulunkulu kuze kuphose kunyikinyeke lalabo abakhethiweyo, kodwa ngeke abakwanise ngoba bazabuya bezothathwa. uJesu uzabathola bemile beqinisela abakhethiweyo. Zindaba ezinhle lezi. Zindaba ezinhle. Sibonile lapho ukuthi yena ipoison ifakiwe kunjani. Enjengale poison yafakwa eChicago. Kanti vele yena ongumkhohlisi ngubani okhohlisayo? Amazwi la siwezwa njani esiwafumana kuSamuel 12 verse 9? Ngubani sengumkhohlisi sibili? Umkhohlisi nguSathane, uGobho, inyoka endala liyana.
owawaye ezulwini. Sike sakuthinta kwezifundo zethu ezidlulileyo. Nguye umkhohlisi alakho umelana leqiniso izikhathi zonke. Yeah. Akasifundele uSamuel 12 verse 9 eqinisa akusho. Bemfisa ukuthi akade kugcizelelwa lapha ngo-Eltumaforo. Yes. Ukuthi sinanzelela ukuthi yena isidalo. Wawa la uzama ukuthi asebenze ngamandla. So asikunanzeleleni bathandekayo ukuthi esikhona thina kumele sime ngelizwi likaThixo. Ngoba yena ufuna ukukhohlisa umhlaba. Kodwa la ekhohla ukuthi isidalo. So amandla akuKristu. So ivesi yethu esiza kuyifunda Sambulo chapter 12 verse ile yasichasa ukuthi ngubani ukhohliswa ubani ngoSathane. So asike sithwala isinika amazwi bani adimona siwazwisise. Sambulo 12 verse 9. Verse 9, umgobho omkhulu waphoselwa phansi, inyoka leyana endala ethiwa ngomubi, loba uSathane, oduhisa umhlaba wonke, waphoselwa emhlabeni, ekanye lezingilosi zakhe. Bona leyana mfundisi Mlili. Ifakele kucace ukuthi ukhohlisa umhlaba wonke. Kumbe sikulethe kucace nxa sithi umhlaba wonke. uJehova izikhathi zonke ulabo abakhe abakhethiwe abake bathintwa ngumfundisi Ndebele lapha. So nxa sithi umhlaba wonke amangala kumbe inkohliso le iyakumemetheka indawana yonke abanengi bakhohliswa. Asithi ukuthi wonke umuntu kodwa abanengi uJehova uhlelele ingcosana yakhe eseleyo imethembe. Akubalelwe kuyona leyo lawo mdala. Ukungezelela khona phana kuvezwa laphana ukuthi inyoka endala. Uba inyoka endala ngayiphi indlela? Kulezinto ezithi nxa zivela kuthiwa ngokutsha kodwa le kuthiwa inyoka endala. Asinanzeleleni ukuthi kuyenzakala kathesi ngesikhathi sokucina kodwa akuqalisanga kathesi ngoba yena owakusungulayo waphila kusukisela kudala. Uthe exotshiwe ezulwini ke uSathane owayenguLucifer ezulwini. Uthe sephoselwe ke emhlabeni siyakhumbula abanengi ukuthi weza wakhohlisa uAdam lo Eva engadini yase-Eden esebenzisa inyoka. Yikho iBhayibheli laphana ilizwi lenkosi limfananisa njengenyoka endala. Ngoba inyoka iyakhuluma lo Adam lo Eve bakhohlakala khona phana kwatshe kwawonakala isimo somhlaba. So uyamiswa ke lapha ke yena uSathane owasebenzisa inyoka njengenyoka endala. Umntana wenyoka inyoka uyakhohlisa usoka uNkulunkulu nxa ungumkhohlisi. Ufuze uyihlo uSathane. Indaba bathandekayo ilokhu yeme ekukhohliseni. Babesazi ukuthi ama-Tylenol capsules lawa nxa ngiwabize kakuhle aseletshefu kayosoze bawanathi. Yes. Akula muntu ongayidumela itshefu eyikhangela. Kodwa konke okukhangelayo uyakubona konke kufanele ubana unganjani ungakunatha. Incwadi kaZaga ngo-14 verse ka-12 ulesixwayiso bani futhi ngokukhohliswa la. Zaga chapter 14 verse ngelika 12 uthi yena kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini kodwa isiphetho sayo siyikufa. Asike sixoxeni ngalokho. Yabona mfundisi iningi lethu vele abaphila esikhathini lesi silendlela zethu esifuna ukwenza ngayo izinto. Kule ndlela kaMlimu umuntu uhleli ule ndlela yakhe. Kumbe mbuyele endulo mbijana. uMlimu uthi kuAdam ukuze lisinde limele linikele imvu. Wafundisa abantu abakhe uCain loAbel. uCain ekuzwile khona lokho udinga indlela yakhe. Uthi mina ngizakusindiswa ngenkani ngalindlela. Yes. Abeseletha izilimo zakhe kodwa yamukelekanga. Yathungamele kufela. So lakithi ngilethe ngalindlela mfundisi. Ungabona indlela esicabanga ngayo ukwenza izinto. Umuntu utshone ufuna ukuphikisana lo mlimo. Umlimi angakhuluma lokho alibeke la yalibeke. Umlimi angathi ngifuna ukukhonzwa ngalindlela umuntu abeke eyakhe indlela. Indlela zethu vele zithungamela ekufeni. Ngani ngoba sithemba imizwa yethu. Sithemba esikubonayo, sithemba esikubambayo, lesikuzwayo.
ungabona ususebenzisa imizwa kumbe ngithi ama-feelings kuphikisana lokukholwa okuthiwa yi-faith. So izikhathi zonke asifundeni ukuthemba umlimo, simthathe ngokwelizwi lakhe siyakufumana impilo. Singenza okwethu okwemizwa yethu esikubona esikubambayo esikuzwayo, sizachayelela sizakufa nokufa. Otshileyo uqinisekile njalo uthembekile. Isivikelo lapha esisitholayo. Bese ngifika khona lapho ukuthi pho njona kunjalo itshefu ngeke wayibona. Singavikela kanjani ukuze singangeni kuleyo tshefu? Yebo. Ngokufunda ilizwi likaNkulunkulu siyathola isivikelo. Ngoba liza sivezela sobala ukuthi isisusa sethu sivelela lapha. Lokuthi ingozi nansiyana ekela mphungu ukuthatha abasemgwaqweni. Nxa kule map kumbe emgwaqweni kulama road signs ayakuvezela ukuthi laphana kule 10. So iBhayibheli yilo lisivezela impilo yethu ukuthi sivikelekile nxa singaphila ngale indlela. So isivikelo sethu liBhayibheli kuphela linjalo iOld and New Testament. Siyabonga abathandekayo okuchiyo ngokaMaphosa ukuthi kasibhukutsheni ezweni likaNkulunkulu. Kasiculiseni ezweni likaNkulunkulu. Kasibeni imanzi ngezwe kabani likaNkulunkulu. Siyafumana ukuvikeleka kulezi izinto. Angeke ngilethe lokho. Kulabantu lamhlanje Dube Maphosa abenza ububi bekholwa kubana balandela intando kaNkulunkulu. Njengoba kunjalo embhalweni yikho abakucabangayo. Lokho sikuchaza njani? Njalo umthetho kaNkulunkulu ngasincedisa njani ukuba ukuchaza lokho? Asike ukukhangele ngamafitshane bakukholwa bezindalo kaNkulunkulu. Singabancedisa njani abantu abanjalo? Okumele sikunanzelele ngokuphila yikuthi nxa siphila kuvele kuba lemfundiso ethathekisa wonke umuntu engaba njengokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ungumuntu kholwa kuwe. Ube ngumuntu oyenelisayo ukuthi believe in yourself, ukhole umzangedwa wakho, ube susenza lokho wena obone ngazani kulungile. Kodwa siyalibala ke ukuthi le imfundiso le ingozi yayo isekuthini thina sivele sazalelwa esonweni. Ubuyithi bethu sonke igazi lethu imthambo imkantsho konke ngathi kuvele kuyabe kuqamele esonweni. Kumntwana nxa ezelwe laphana emncane yabona into zakuqala nxa ezondile yabulala amakapu yathinwe uyakhala uyakhahlela phansi uyazithelela phansi. Ukuvama komntwana emncane uyabe senza izinto zonke zokona. Now nxa kuyikuthi kunjalo uzananzelela ukuthi thina imvelo yethu ivele iqamele ekoneni. So kuyingozi ukuthi sethembe ukuba yithi kwethu ukwenza izinqumo eziqondileyo. Uyaloba uJeremiah 17:9 inhliziyo ngibani ongayazi ikhohlakele wonakele ukudlula yonke into. Now nxa kunjalo ke asikho safe kumbe asivikelekanga ukwethemba thina esikucabangayo. IkuProverbs uSolomon esithi ikhona indlela ehleli ikhanya inhle kodwa isiphetho sayo sisibi. Mlaleli, baningi abantu abacabanga ngendlela zabo benza imizamo emkhulu emangalisayo kodwa isiphetho sabo sababuhlungu. Unfortunately abanengi bathe besiba ebuhlungwini abazange basitshele ukuthi ukukhetha kwabo kubi. Unkosi iyakhuza iyaxwayisa ngemva phakathi kwamanyala esiphakathi kwawo lenkohliso engayehlukanisekiyo lula. Asikunanzeleleni inkosi ithi asethembeni iyo. Ngiyindlela njengokutsho kaMaphosa usibuyisela njalo ukuthi nansi into enganceda abantu abakuNkulunkulu. LiBhayibheli lomthetho wakhe. Akumfundele Maphosa uSambulo ngo-14 verse ka-13 leka-14. Uzabuye ufunde uSambulo futhi ngo-18 verse ka-2 lo-23. Sambulo 14. Yes. uSambulo 16 verse 13 lo-14. Silokho esikhangela abathandekayo savula amavesi la. Lokho esikhangela lezi inkohliso eziza ngezindlela ezinjani ezehlukeneyo. Sifuna sibone nje lamanga ayinkohliso lokho elethwa ngubani? NgoSathane. Yes. uSambulo 16 verse 13 and 14. Uthi yena verse 13 ngabuya ngabona imimoya emibi emithathu eyayifanana lamaxoxo yaphuma emlonyeni womgobho lasemlonyeni wesilo kanye lasemlonyeni womprofeti wamanga. Yimimoya yamadimoni
eyenza izibonakaliso ezimangalisayo. Right. Njalo iyahamba iye emakhosini omhlaba wonke. Iwaqoqele impi ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla. Awuzifundele lo 18 verse 2 no 23. Verse 2. Yamemeza ngelizwi elikhulu yathi, idilikile iBhabhiloni enkulu, isibe likhaya lamadimoni, lomango wabomoya ababi, lomango wezinyoni zonke ezingcolileyo lezanyanyekayo. Verse 3. Ngoba izizwe zonke 23. verse 23. Yes. Ukukhanya kwesibane akusoze kukhanye kuwe futhi. Ilizwi lomyeni lelomlobokazi kalisoze lizwakale kuwe futhi. Abathengisi bakho babe yizikhulu zomhlaba. Izizwe zonke ziduhiswa yibuthakathaka bakho. Izo zonke ziyaduhiswa ubuthakathaka kanjani bakho. Wona lama verse esiwafunda lapha aveza inkohliso bani ikakhulu ngesikhathi sokugcina lapha inkohliso endala esithumbe umhlaba wonke okumele siqaphele yiziphi lezo nkohliso zindala esezithumbe umhlaba njani wonke zindala ngayiphi indlela. Yazi into elethwa la Right. okwakuthinta okadube sikhuluma ngokudala. Ungabuyela ekusungulweni komhlaba. Ngithi sesikudaliwe uAdam loEva. uSathane uyeza ephakathi kwenyoka athi kubana mali yakudla lesi sihlahla alikufa. Angithi phela bathi sebedlile uJehova wayebatshelile ukuthi lizakufa. uSathane uthi alikufa isibili. Angithi phela basebesidla uJehova kaqamba imanga. Yes. Basebeqala ukufa. Angithi phela sebefile nawo uSathane sefuna ukuthi akhanye njengomuntu okhuluma iqiniso. Sesithi hayi ufile kodwa akafanga. Angithi phela yikho sokubuya esithi khona ukungafi komphefumulo. Bethi bona umuntu uyaphila yikho ubona sokuthiwa kulamadlozi abaphansi amani yikho sekuletha ku defender uSathane kube lezipoke uze umuntu ethi mbone lokho esebenzisa ingilosi zakhe ezenelisa ukuthi zithathe isimo sikaDube. Umuntu ethi hayi ngimbonile eqoke khona lokhwane bekugqokile kodwa uSathane konke lokho ukusebenzisa ukuthi enze njani aqinise amanga akhe lana. Sokulalokho kwemimoya osokukhona ispiritualism sikhulumile abaprofeti bamanga abaprofeti abethi bayaboniswa kodwa yimoya emibi yamadimoni lekhulunywe kuSambulo ngo16 yokubana ikhohlisa amakhosi omhlaba labo bonke abakhileyo. Mlaleli mbukele uyenza kuhle nxa uyakuqaphela lokho utatiche ilizwi lenkosi sizwisise ukuthi lona vele ilizwi lenkosi lithini ngabafileyo lithini ngabaleleyo kuzasincedisa ukuthi senelise ukulwisana lomubi lokuthi simnqobe. Siyabonga ngiyakuzwa lapha ukhona ufuna ukwengeza kulokho. Ukwengezelela khona phana. Imfundiso egijima kakhulu emhlabeni eyiyo emelana kumbe engafumanisekiyo ezwini lenkosi imfundiso yokuthi abafileyo bayaphila ngemva kokufa. Silezibonelo eziningi kakhulu ekuphileni eziveza lokho. Ungakhangela uhambe Egypt kulama pyramids. Ama pyramids lawana ngokunye kwezinto ezibambekayo ukuthi inkosi nxa ifile iyabekwa laphana kuma pyramids. Kusitsho ukuthi iyahamba egcinwa ufakwa khona phana le notho yakhe lezinto zakhe ezithile kuyabe kukhangelelwe ukuthi kahamba ephila ekwelinye izinga lokuphila. Yona lena imfundiso eyinye eyavela ngoSathane ensimini yase-Eden endala inkohliso. So kunengi ke ungathola ke kumedia kukhulunywa ngakhonokho ukuthi awufileyo uyaphila ekwesinye isigaba sokuphila kuma pulpits emabandleni lapha siyachumayela ngakho ezimfeni kukhona indawo zonke kukhona inkolo yokuthi ofileyo uyaphila kwesinye isigaba engenye indlela. Nantiyani izwi lenkosi lithe khona okhohlisayo usemhlabeni. Nanzelela mhlobo wami ungakhohlakali
ngoba ulamandla ukukhohlisa ngitsho labangcwele abagcwele umoya kaThixo abahlengwe esiphambanweni engabanyikinya kukanganani umuntu ongela moya oyingcwele. Kanti vele iBhayibheli lithini ngalabo abafileyo? Nxa sifunda umshumayeli 9 verse 5, uJobe 19 verse 25 kuya 27, asizikuwabala wonke lawo. U1 Thessalonians 4 verse 16 no 17, kuye lo Psalm 14 verse 13, babusisiwe abafileyo befile ngaphi enkosini. Walama verse asixwayisani bathandekayo ngokucacileyo ngelizwi kaNkulunkulu maqona lokho sesikhulume ngakho ukukhohliswa nenkolo abantu asebekholelwa kuyo. Esikunanzelelayo lapha ikakhulu umchumayeli uyayiveza indaba le icace ukuthi abaphilayo yibo abakwaziyo ukuthi bazakufa. Kodwa sebefile kabasazi lutho. So lapha siyaxwayiswa babukeli labalaleli ukuthi indaba yokufa isemuntwini ophilayo. Ungafa kawusela amaplans ongayenza labantu abakho. So kukuvamile ikakhulu nxa ungayeza emfeni. Indaba lezi siyazikhuluma lathi amaKristu sizotha rest in peace, lala ngokuthula, lala ngoxolo, but sikhuluma lo muntu osenjani bantu osefile. So kona lokhu kuyasivezela sobala ukuthi kasikeni sikunanzelele nxa ukuthi umntwana sefile sambeka lapha engcwabeni. If one ngaringa angayisabela yini ukuthi akutshele ukuthi hayi lapha kumnandi kumbe akukho mnandi. So kona lokho kulula ukuthi sikuthole elizwini bathandekayo ofileyo kasazi lutho. Azokulethwa ngumaphosa ngamavesi la esesiwabalile. Asizwisiseni isimo sabafileyo. Sishilo kuvesi yethu sisungule okwaziwa indiyana okwaziwa ngekhaya. Singayelizwini siyahlanjululwa ilizwi. Sizwisisa ukuthi abafileyo balele. Kulosuke yes uJobe uyasho ukubana umzimba wami lo angithi phela loba ngingahlukumezeka kanjani ngilele ngidliwe even lamaworms ngiyakwazi kulosuku lapho ulwani bakithi olovuko lapho engiza kuvuka khona. uThesalonika la uyasho ukubana kuyakukhala uphondo bakithi abafileyo banjani bakithi balele khathesi akula okwenzakalayo. Singakuzwisisa khona lokho kuzasincedisa ukubana silwe lamanga la asoke sithunjwe sizakwenelisa ukunqoba. Siyabonga kakhulu. Kumfundiso yonke le efundiswa ngabantu ekhuthaza ngemphefumulo engafiyo, yisiphi isivikelo sethu kukho konke lokho? Asike siphindeni indaba yesivikelo. Yisiphi isivikelo sethu kukho konke lokho? Sizabe siloke sikubuza umbuzo ofana nayo sikhumbuzana lanxa usuphendule sakwazi ubana isivikelo lesi kodwa siyasidinga ubana sifithizele njalo nje isivikelo. Izwi lenkosi akula elikuchiye kungavezwanga ngabafileyo. Liyacaca kuhle kusukisela kuGenesis uzefika kuSambulo. Ungathi nxa ufunda ngabafileyo ufunda indinyane eyodwa obesithi wena uzahamba ugijima ukhuluma ngayo. Funda usukisela emuva uzwe ukuthi Old Testament ithini, iNew Testament ithini. Konke umlimo wavuma kwabasobala kwahlanganiseka kuhle. Akula mbuzo ngezwi lenkosi ngabafileyo. Sihlobo sami, uNkulunkulu kakuphathise wenelisa ukuhlala phansi uzixazululele wedwa. Abethu abafileyo loba belunge njani abayanga ezulwini. Abafileyo bonke balindile. Acts chapter 2 verse 34 kuthiwa ngitsho lo David lo Abraham balindile phakathi kwethu, balindele usuku lwenkosi kwaJobe chapter 19 verse 25. Isikhathi siyafika inkosi ezakutsho isikhathi esifaneleyo. Akula muntu osezulwini ngaphandle inkosi izithi khona kahambe ezulwini. Abafileyo baphumulile basemhlabeni balindele. So iBhayibheli lilizwi eliqhakathekile ukuthi phela sikhona lapho nje wanethinta sihle sife siyezulwini sonke siyakukhalela lokho ukufa. So kuyaveza sokana njalo umfundisi kade ethinta lapha ukuthi umuntu angafakayo ezulwini. Kunjalo Siyabonga bathandeka. Akungifundele uEzekiel ngo8 ivesi ka16 lo 2 Kings 23 verse ka5 lo 11. Savula lama verse sumana sikhangele enye inkohliso elandela la. Ngizananzela bathandeka bana inkohliso kayibuyi kuphela ngesikhathi sokugcina. La kuTestament elidala enjani yayikhona. Okwenza ukuthi thina esiphila lesikhathi namhlanje
sikwazi ubana esimlwisayo lokho isithe sinjani esifanana akusifundele la mavesi bese sisizwa ubana siphuma lani kula mavesi. Verse 16, wasengisa egumeni lendlu kaJehova elingaphakathi, njalo khona lapho ekungeneni kwethempeli, phakathi komkhandlu le-altari kwakulamadoda ayengaba ngama-25, ayekhothamele phansi elangeni empumalanga, efulathele ithempeli likaJehova, ubuso bawo ukhangele empumalanga. Akungifundele 2 Kings 23 verse 5 to 11. Verse 5, Sibambelane uqala le. wakhupha abapristi bezithombe ababekhethwe yinkosi yakwaJuda ukuba batshise impepha emizini yakoJuda lakuleyo engaphansi kweJerusalema, labo ababetshisa impepha kubhali lelanga lenyanga lezinkanyezi zonke zaphezulu. Siyabonga sesibalile ngoEzekiel 8:16 lo 2 Kings 23 verse 5 and 11. Iwapha amazwe ayevama ukukhonzwa kwelanga na kungabe lokhu kwaba lendonsela bani kubantwana bakaNkulunkulu kuTestament elidala? Manengi ke amazwe ekufundeni lapho ingabe imbali kungaba kulizwi lenkosi uThixo asixwayisa ukuthi lamazwe ihlukanani labakukholwayo. Kulamazwe njengabo Egypt, siyakhumbula abantwana baka-Israyeli bake bahlala khona phana bagcina sebeyizigqili for 400 years ayisojogo, bagcina vele sebekuthatha bekuhotsha lokho kuumoya kokukhonzwa kwelanga lezinye izithombe. Ukhangele amazwe anjengabo Persia, iPersia sikhuluma ngabo Iran, umhlubulo wabo Iran laphana, labo Kazakhstan, labo Iraq laphana, babevele bekhonza ilanga. Akumangalisi la namhlanje singabathola khona ngale, siyathola lokho beqhakathekisa ukukhonzwa kwelanga. Silamazwe anjengabo Assyria, iAssyria ike yaba yisuperpower ngesikhathi sayo, yaba lamandla ayephethe umhlaba wonke sibilo kwesikhathi eside. So imfundiso yabo la yahlanyeleka ebantwini ehlanganisela lokukhonzwa kwelanga. So manengi amazwe ade kuvele kukhonzwa ilanga. iBhabhiloni ke yona ngeyinye layo yamazwe ayekhonza, abantu bekhonza ilanga befundiswe leyo mfundiso, kwakuyinto ababeyiqakathekisa kangako. So ukukhonzwa kwelanga ayisonto entsha, yinto endala eyagcina isibangela ukuthi uEzekiel uNkulunkulu akhulumisane laye. Kuzobona isimanga esikhona ebantwini okumele bakhonze uNkulunkulu osezulwini, nampo labo ngitsho lasethempelini sebesiyakhonza ilanga uNkulunkulu abangayisibo. Kwamdabukisa uNkulunkulu khonokho. Ngitsho la ngesikhathi sikaJosiya, umzukulu kaHezekiya umntaka Manasa, uJosiya laye waletha inguquko koJuda. Enye inguquko ayilethayo yikuthi izinto zonke zasezimisiwe ukuthi abantu bekhonze ilanga, wafika yena wazikhipha labapristi bangikhona, wachisa, wabulala yonke into eyikhangelane kumbe ihlanganyela lokukhonzwa kwelanga. Kusitsho ukuthi uJosiya wayesenza into evumelana loNkulunkulu. Nxa ukukhonzwa kwelanga kungavumelani loNkulunkulu wayecha kuqede khonapho. So siyavumelana kabanzi ukuthi yena indaba yokukhonza kwelanga ayisosidingo kuphela sesikhathi sokugcina, ivela ngaphi ekudeni. Sibona nxa sikhangela uSamuel chapter 17 uJohane uchazani ngalokho kuthiwa ama-principles eBhabhiloni, ngalezo izimiso zangaphi zeBhabhiloni. Yabona ngisukela ekukhonzweni kwelanga lapha kubuyile ivini lasenkolweni ezitshiyeneyo. Kule nkolo yathola kuthiwe nxa sesiguqa sikhuleka sikhangele empumalanga. Khona phana isisusa salumcabango yikukhonzwa kwelanga vele. Kungabe kukhonzwa bethi sikhonza uNkulunkulu kodwa kukhonzwa ilanga. iBhabhiloni njengoba sitshilo umfundisi, okunye kwakhona eyayikuqinisa kakhulu kwakuyikukhonzwa kwezinkanyezi okugoqela ilanga. Inkanyezi ezithile ezazikhonzwa khona lapho. Number 2, ukukhonzwa futhi kwabafileyo esesike sakuthinta. Ngokunye kwakumqoka eBhabhiloni okwakukhonzwa, okunye kwakhona kwakuyikukhonzwa kwezithombe. Izithombe zazinenge ezazikhonzwa ngokuchiyana kwazo la ngezigaba zakhona, okuthola ukubana
kwathi sokubuya kusiKristu ngihle ngithi into elindaba Yes. sokubuya kusiKristu siyakhumbula Ndozana. ungakhumbula isiKristu sathi sesimemetheka ngesikhathi kubusa umbuso weRoma samemetheka sagcwala umhlaba wonke bahlukunyezwa yikho kwafa khona uPauli kwafa amaKristu amapostoli kodwa kwafika esigabeni lapho isiKristu sasesinqoba kwaphenduka abantu abanengi yikho kwaphenduka ngiqinquma indaba endibe mfitshane okwaphenduka omunye wababuso kwakuthiwa nguConstantine wathi sephendukile uConstantine esengumKristu laye ukuze kwamukeleke kubo bonke ngoba isiKristu babe se-associate lesiJuda isiJuda vele isiKristu ngalezo nsuku kwakukhonzwa ngeSabbath wathi sebuyile wathi ukuze si-accommodate sibe sonke sihlanganele number 1 wabetshintsha yena usuku lokukhonza kwakhonzwa ngensonto kwamukeleka ngabantu bonke kwangani siyazahlukanisa lamaJuda la ngoba amaJuda ayesola ukuthi vele yiwabulala ubani bakithi uJesu kwathi siyaziphawula number 2 kwase kufakwa lapha namfundisi ukuthi khathesi esesiza kwenza sesiya kukhonza anti ngale bebekhonza izithombe lokuchiyana kwabo kwakulomunye umama wayekhonzwa wayengumama womesiya wangapho kwakuthiwa nguThamuzi angithi phela umama lo kwasekutshintshwa kwatransfer sokuthiwa sesikhonza ubani bakithi uMaria nguye umama wenkosi yethu kwakhonzwa kwafakwa abapostoli benziwa ngabangcwele baqalisa ukukhonzwa kunye kwakhona benziwa izithombe yikho phela umthetho lwano sithi ungenzi izithombe ngokusezulwini lo ngaphansi kolwandle lobanga uNkulunkulu vele kafuni kukhonzwe ini bakithi izithombe kodwa kulethiwe kwasekulethwa abantu bakhonza izithombe kuthiwe izithombe ezingcwele sokufakwe esiKristu so asikuqapheleni sizibuza ukuthi elizwini lenkosi kanti vele khona kungaphi Siyabonga le ndaba singaxoxa ngayo kabanzi iyadinga sibili usuku phose lonke bona sibangule siyaphambili ake ungifundele uJohane ngu7 verse ka17 ivesi evele iyindinyana ukufundwa ngekhanda yes indinyana ethokoswa ngekhanda John 17 verse ngelika 17 ngizayifunda uthi yena lapha obhalayo bangcwelise ngalo iqiniso ilizwi lakho liliqiniso bangcwelise ngalo ini iqiniso ilizwi lakho linjani liliqiniso phezu kwakho konke inkosi sinjani esithe sahlangana kunye nazo uSamuel ngu14 loSamuel 17 kuyini esikufundayo ngeBhabhiloni lakomoya spiritual Babylon right yebo kunjalo kuyini esikufundayo sesingena kuleyo nkohliso leliBhabhiloni uthiwa right uthi yena iBhabhiloni liwile kuSamuel ngu14 ungaya kuSamuel ngu17 sibona umama lwana ogqoke sathi kuyini ngobubende ngithi phela egade lesisilo esibubende lesi ethwele iwayini yamanyala sike saxoxa ngakho kusifundo esidlulileyo uzathola ukuthi konke lokhu nothongo kwakumoya mfundisi kumele inkolo esikhona khathesi eduhisa yabantu iwine lana limele imfundiso yamanga imfundiso engaqondanga enathwa kumbe etshelwa abantu beyinathi bese bedawa why bedawa ngoba abasaqondisisi abasazwisisi indlela abachaza ngayo izinto ngokomuntu osanganisekileyo umuntu odakiweyo singaba ngabantu abapheleleyo abasobha kuphela ngokutaticha ilizwi likaNkulunkulu okuthiwa sihlanjululwe ngalo ngoba lona liliqiniso asiyene eqinisweni ukwengezelela khona phana sike sakubona lokho lapho ezenkolo zibambana izandla lezombusazwe imbali yakuveza sike saba lethuba 18th century the late 18th century ungakhangela eFrance ike abakhona yena le indaba amathungameli belizwe bengazathi sebengenela lapha ezinkolweni sebekhanya ukuthi izinkolo zenza soso zilokuhlukumeza ukuthile kodwa ngemva kwaleso sikhathi sithola futhi ezezinkolo zibambana lezombusazwe now lapha ke eBhabhiloni lapha uzananzelela ukuthi ezizinkolo zizahlangana lezombusazwe ukuze lezi imfundiso kumbe le inkohliso ibe lamandla iphumelele abantu bayamukele uNkulunkulu kasiphathise sikwazi ukuthi inkohliso leyi
izafunzwa kumbe ifuqelwe ebantwini kuhlangene ama-systems wonke okuphila ukuthi umuntu yabe ngelathuba lokuthi athi mina kangifuni ozayekela sengathola ulaka lwaleyo organization. Okay. Sikhona lapho emangeni la ayandayo amadimoni esiwathintayo lapha kuSambulo. Okungasinceda oyisivikelo leyisiphephelo sethu nguNkulunkulu. So nxa usuphakathi kokudideka lemicabango phuma phakathi kweBhabhiloni zinikele enkosini isisekelo siselizwini. Sike sathinta izinto ezimbili ezingani ziyakhathaza kakhulu. Kanye sithe iziphi? Ezizwe Inkohliso enkulu. Ukukholwa ukuthi abafileyo bayaphila. Ukungafika usuku lokukhonza. Ukukhonzwa kwelanga. Ngifuna lapha sikhangele lokho ngamafitshane. Angithi vese liyasikhumbuza ukuthi yena asingcweliswe ilizwi kabani likaNkulunkulu. Yilo lotho elinganjani elingasingcwelisa. Nxa sikhangela izikhelo 20 verse 1 kusiya ku20 asizukuyibala le. Kuyini okumqoka kudaba lukaYezikheli esilufunda kulo umbhalo? Isabatha likhanya njani kubizo lokuthembeka na? Singagoqela okuningi khonapho. Yes. uNkulunkulu uyaveza kuHezekiel lapha nomprofeti ukuthi akubone amanyala ayenzakalayo. Amanyala ayewakhangele khonokho ukukhonzwa kwelanga lezinye izinto ezazisiba khona ekuphileni kwabantu okwenza ukuthi uNkulunkulu abavumele bathunjwe. uNkulunkulu athi khangela Hezekiel, mbathethe eGibhite, ngabatshela ukuthi lingayenzi imkhuba yaseGibhite. Ngabahambisa ngisiyabahlalisa elizweni engalikhethayo mina iKenani. uNkulunkulu lenjongo yakhe wathi lingafika laphana lingakophi imkhuba yabo. uNkulunkulu osokumdanisa kathesi ekhuluma loHezekiel uthi khangela ubone sebekopile imkhuba yabo. Khela sebekhonzilanga kulokuthi bakhonze mina uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu abesesithi yena kuverse 12, khangela ngibaphile ngitsho amasabatha ami ukuze abakhumbuze ukwazi ukuthi isibonakaliso sokuthi mina nguNkulunkulu wabo. Ahambe futhi kuverse 20 kaHezekiel chapter 20 ayekuthi khangela futhi ngibaphile amasabatha ami ukuze babekwazi ukuthi nginguNkulunkulu wabo obahlambululayo. So uNkulunkulu ukhuluma nomprofeti ezama ukuncedisana labantu ukuthi isabatha liyancedisa abantu ukwazi ukuthi kukhonzwa abantu. Liyancedisa abantu ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyahlambulula umuntu ezonweni. Isabatha liyancedisa abantu ukuthi bengakhonzi izithombe. So Hezekiel ubafundisa abantu bakunanzelele khonokho. Sihlobo sami, uNkulunkulu singamthathi lula. Khonokho akukhuluma kuHezekiel uyakukhuluma la namhlanje. Singahlonipha umthetho kaThixo ohlanganisa isabatha. Sizaphepha kumkhuhlane emnengi lezithuko esihlangana lazo. Wathahla ukugcwalisa ngosibalela u1 Corinthians 10 verse 11. Verse ngelika 11. Izinto lezi zenzeka kubo njengesibonelo njalo zalotsha njengesixwayiso kithi. Osekufikile kubo ukugcwaliseka kwezikhathi. Ungakhuluma ufuna ukukhuluma ngeverse osanda kuyibala le. Alright, ngizagcizelela lapha ukuthi bathandekayo konke okulotshiweyo. Abantwana bako-Israyeli eGibhite babekhonza izithombe. Ngitsho leBhabhiloni babekhonza izithombe. So lapha esikuxwayiswayo ukuthi konke lokho okulotshwe embhalweni kuyasikhumbuza, siyakhunjuzwa namhlanje ukuthi kasibuyeleni ekukhonzeni uNkulunkulu owadalayo. Sichiye lokho kunjani okudaliweyo. So uThixo uyasikhumbuza ukuthi ngasiphumeni kumfundiso yabantu singaweli kungozi efana nayo. Siyawelela abanjani abezolo. Umfundisi wafolo ngibona ukubana sibizelwe ukubana sibe ngabantu abakholwayo. Ababambelela kuJesu. Sikholwe sibe lesiqiniseko sezinto ezingabonwayo. Ubizo lwethu ukholo lwethu kumbe ukukhonza kwethu ungabi ngokwezinto ezibambekayo. Uyabona laba abantu ukhonza ilanga ngoba injani uyalibona. Ukhonza isithombe ngoba uyasibona. Uhlupho lwethu iningi lethu ukuthi sifuna ukukhonza into esizibonayo. Asikhonzeni ongabonwayo. Owadala izinto sikukholwe khona lokho. Yilo ubizo esikubizelwayo isihloko. Siba ngabavikelekile. USathane uyakwazi ukuthi umuntu vele sonke ufuna into ezibambekayo.
ungabona izimanga izinto senzakala uhlukholwe masinya nxa kungabambeka awukholwa imlimana yasisiza sikholwe okungabonwayo kuzasenzela kahle uzananzela ngithemba abalaleli bazagxila esifundeni balandele isifundo esilandelayo ngoba siyazika kakhulu ngokukholo kaJesu Kristu kunjani kuzasincedisa lokho akungifundele uSamuel ngo-18 verse ka4 leka5 uSamuel ngo-18 verse ka4 leka5 Sambulo 18 verse 4 uthi yena lapha ngabuya ngezwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi bantu bami phumani kuyo ukuze lingahlanganyeli ezonweni zayo ukuze lingehlelwa izifo zayo ngoba izono zayo ziyinqwaba efika ezulwini njalo uNkulunkulu usekhumbule amacala ayo uma sikhangele uSamuel ngo-18 verse 4 leka5 uNkulunkulu lokho enxusa izigidi lezigidi zabantu lemibhalo ihambelana nje nanko-ke sengigijimela phambili izigidi lezigidi zabantu ezicwile kumfundiso embi yiphi leyo mfundiso okuthiwa asiphume kuyo imfundiso engavumelani leBhayibheli. Yes. Alright. Imfundiso zabantu kazivumelani leBhayibheli. Ekuthini abantu bazifakela usuku lokukhonza. Alright. Abantu bazibekele lokho siphume kuSabbath elingasiyo leqiniso. Yes. Alright. Siphume futhi ekuboneni komuntu. Kuguqula ukuthi hayi singakhangela elangeni lesikhonza ilanga. Ukukhangela kumbe ukwenza izinto thize imvelaphi yethu. Yona sakhula abanye sakhula sicatshwa. So khona lokho nxa kungekele ukuphuma kithi ukuthi umntwana kade sengagula. So kumele siphume. So khona lokho asikukhipheni ngokulandela ilizwi. Umntwana ngagula asethembeni ukuthi uThixo uyamsilisa. uJobe ngomunye ogulayo azafika ezingeni lokulanda uThixo. Kodwa sithola ephiliswa nguThixo. Siyawo asiphumeni kunjwayelo yesono esimunye esingaphi obomama. Yiziphi ezinye izinto ezimbi? Kambe nxa abantu bonke bengananzela iSabbath eliqotho likaNkulunkulu oqala abantu bengananzela futhi ukuthi isimo somuntu esefile sinjani sibona ngaba njani. Uyabona mfundisi Yeah. lawo maqiniso amabili Yeah. yiwabambe inkolo yesikristu. Usathane uyakwazi sike sakuthinta kwesedlule abantu bangakholwa eSabbatheni kuzasincedisa bakholwa ukuthi usuku lwenkosi lolo kuyabuyisela sikholwe ukubana umhlaba lo awuzange ubuye ngengozi kuphela wadalwa ulomdali wawo angithi phela ubuye ungazwisisa indaba yokufa konke lokho esikhathazana ngakho uzabona kuba lokuhlaliseka umuntu uba lokukholwa abekwazi ukuthi ofileyo uselele kuyasincedisa ukuthi indlela esiziphatha ngayo sizakuphatha sizakugcina sikwazi ukuthi impilo le nginikezwe iminyaka yena le ngu50 ngu70 ngimele ngenza izinqumo eziqhakathekileyo ngoba ungakholwa ukuthi kuyaphilwa ngale abantu baya relax yikubona ukuthi bayancengelwa futhi ukuthi asimncengeleni kahambe esilungisela indawo lapha yakhona abantu sebephila reckless sebephonga ukuphila buchapha abasaziphathi bengakwazi ukuthi kulosuku lokwahlulela ukuthi kulokwahlulela okwenzakalayo so amaqiniso nala amabili uSathane uyakwazi ukuthi angafaka itshefu yona le iningi liyalahlekelwa umbuso anti kuthiwa uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sinjani sifitshane ufuna ukuyakutsha labanini ufuna wena la ungayi khona ekhaya ezulwini so asilungiseni khona la sikholwe kuzasenzela kahle. uSambulo ngeke ngibuyele emuva kancane uyathinta ngomama oyembethe ingubo ebubende. Alright, yes. Wathinta kakhulu ngalomuntu abese thinta ngewayini anti isiqase sikhume ngokunatha umuthi owathatha impilo zabantu uthi ngewayini liyini lelo wayini okhuluma ngalo la. Ngicabanga ukuthi isifundo esidlulileyo sike sathinta indaba yewayini. Right. Sathi thina iwayini ezwini lenkosi imfundiso. Now nxa sikhuluma ngewayini laseBhabhiloni imfundiso eza ikhohlisa isangene imfundiso engayisiyo yeqiniso iwayini laseBhabhiloni. Why iBhabhiloni sifunde ngalo futhi isikhathi esidlulileyo sathi iBhabhiloni
ilizwe elalifundisa izinto ezingafunwa nguNkulunkulu. Singafunda iSabbath, sifunde ukukhonza kuhle la ngosuku lwenkosi kuhle, sifunde abafileyo. Kuzasincedisa ukwamukela umusa kaThixo. Singamukela umusa kaThixo sizasindiseka. Singamukela umusa kaThixo sizaphiwa amandla okwenza kuhle. Uzathola ukuthi okusenza kube lamadivorce amanengi, abantu salili ukulalela uNkulunkulu kulezi zinto. Okwenza kube lamajele amanengi, siyalili ukulalela lezi zinto lezi. Okwenza sibe lokuhlupheka okunengi okuza ngokuphila kwabantu is because siyala ukulalela uNkulunkulu. Nxa singamlalela uNkulunkulu uthi yena kuDeuteronomy chapter 4, ngizakwelapha ilizwe lenu, ngizakulenza libe ngabantu abaphakemeyo ukulalela uNkulunkulu. Siyabonga ayikho enye edlula lapho. Yeah, ukwathinta amaphosa uthi ngizayile esonweni. U1 John 3 verse ka4, lo Romans 14 verse 23. U1 John 3 verse ka4 uthini kanje? U1 John isono kuyiweqa komthetho. Isono kuyiweqa kanjani? Komthetho. Walama verse sikhangele indaba yalamhlanje. Achaza njani isono? Limibhalo ihambelana njani? Sikhangele indaba yalamhlanje izinkohliso zonke zikaSathane. Right. Nxa sesibuya esonweni, isono kuphela sisephula ngokweqa umthetho kaNkulunkulu. Esiubizelwayo ukuthi siulandele, sibambelele kuwo. Ungakhangela uRoma 14 verse 23. Ebese sithi konke okungasiko kukholwa kuyisono. So sibizelweni ukubana silandele sigcine umthetho kaNkulunkulu ngokukholwa. Singakwenzi ngamandla ethu. Uwedwa mfundisi Mlilo wena ngeke wagcina wena. LeSabbath ngeke waligcina liba ngumthwalo kuwe. Kodwa kwenze ngokukholwa ucela amandla kuJehova kube yisibusiso kuwe. Kuyakwenzela kahle. Yonke into iyakuhamba ibe sendaweni yakho. Okudingakalayo ukuthi bazalwane babukele abalaleli asikholweni kuJesu sibambelele kuye izikhathi zonke. Siyabonga abathandekayo uza sikhulekela kwaDube kodwa angasikhulekeli. Vumani ngithi mina sesithintile ngenkohliso zonke zikaSathane. Yes. Sesithintile ngejefu ezathatha impilo zabantu abaningi. Sathinta ukuthi kulezindlela ezikhanya zezinhle emehlweni abantu kodwa isiphetho sinjani? Siyikufa. Inkosi kayisisize njengabalaleli njengababukeli ukubana silandele indlela eyo sigcina umthetho kaNkulunkulu. Hayi ongeke wawugcina ngakho amandla kodwa siyawugcina ngamandla kabani? kaJesu Kristu. uKristu kuphela nguye ongasincedisa. UDeuteronomy 4 verse ka6 uyasikhumbuza ukuthi ngawo Israyeli wathembeka izolo. Walandela intando kaNkulunkulu. Ngakho konke okuningi awuzange kungene. Lathi masingathembeka kakhulu ulandela intando kaNkulunkulu baningi abasebunyameni abazanjani abazakusinda. Inkosi kayisibusise uma sizawuthembeka ngaleyo ndlela. Dube sicela usinikele enkosini sibalekele ingozi. Siyabonga. Baba wethu osezulwini siyabonga wena uthembakele. uSathane lobe egcwalisa inkohliso yakhe emhlabeni. Sipha amandla okukwamukela ezwini lakho. Siphe lokwethembeka singanyikinyeki. Busisa bonke abaza kukwamukela ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.